Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku si Azman Kumel, mankam suwi-suwi si news yakan Basilan TV. Telo asinig Diyos si Isabela City, Barangay Panunsulan, may COVID-19 Task Force dari lahat Basilan. Pagiga palabi amban quarantine 1411. Magtas dosem binoo may Task Force COVID-19 amban lahat Basilanin. Binoo siya pinakwarantin daw 1411 supaya tesiguraw teed manamal we siya inin gaatid siya positive si COVID-19. Gambang risab tasigyaw si Isabela City, si Barangay Begang. Sinigyaw ini na may Task Force COVID-19 dalam lahat Basilanin. Pagiga niya katas pinakitihan we ini. Binistigahan ni may Task Force COVID-19 dalam lahat Basilan bang sa inge paasek nen. Ini ke paasek hati magbangka amban baliwasan si Isay di sagduwe kuhap te kay sagtalulok tenga dalam lahat Basilan. Pamesep ko si kita bikemon, dati kita ipasek dalam lahat Basilan manggaro niya ka atas TV. Duk kita bigay sinigyaw may Task Force COVID-19 dalam lahat Basilanin. Pahati ko si Basilan, sinisinikang baya mole, pakalehong di balita te siya lawinin. Duk kaam gay magsuwa-suwa bang sa ingay pagpole mapitok Basilanin. Pamahati si kayo mana baya mole hap Basilan, pitu LP aman pamole bin subay ni kam pahati andang hap Provincial Government of Basilan. Mula-mula ni doin bang kita baya mole hap lahat Basilan, ko ini tagitewi dalam patayan. Tang na ineddo subay kaam magpaasek si balik Basilan website ko ini sa kitabi si patayan. Si kadue subay kaam nawag hap LGU Basilan intag-intag kam municipal atau kan nawag kam si hotline atau kan number yan. Pahalihong biya atau kan posong biro bidyohin. Si katelo ineddoin subay kaam ni ID voter bi atau kan barangay certification amban barangay bi. Si keempat, tinedobin medical clearance. Silahat peluhan di kuituian atau kan intagkam kiletan. Si keempat, tinedobin ini nanwede travel authority, amban PNP, amban pulis, atau JTF, ini COVID shield. Intag-intag peluhan di kuituian duisab. Bangnya dapat pilapan ubited form malu si website Provincial Government of Basilan Miaan. Duk bangnya kalagihan pinawag kam sinambil mapagwaian duisab. Tay mari tawag binamban isag siyam saung-saung luktaman isag ampat isab kuhap. Balik ni sa pati ko si kaam kemon dalam lahat Basilan atau kan siluasan Basilan bang kilala si Faisal Jamal lepas neinin niya ni dambulan amban mi usbane ga bakas nawag ga bakas ngontak pi si usbane bang sa ingge na iye bang tek kanake tu si lahat Basilan bebas amban Sabah. Magsugol si pamambi sa lawinin, shareon bigite video ini supaya tahati wa may kapung tinihante ang mga lahat Basilan bang senge pagpulein, dug bang senge kahalan dalam lahat Basilanin. Wasbillahi, pabalik ko na salamin si Kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.